Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba Kabara TV1 turabasuhuje tunabifuriza gukomeza kumererwa neza aho muherereye ku migabane itandukanye. Abakomeje gukora subscribe namwe turabashimiye kuko mukomeje kwereka ko mushigikiye ibyo dukora, tunasaba n'abandi batarayikora gukomeza kuyikora kugira ngo bazajya babonera amakuru ku gihe. Tubahaye mwiriwe, abandi tubahaye mwaramutse, ikaze rero kuri Kabara TV1. Turi kuwa gatandatu tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Njye mugiye kubana nitwa Nkomezi James Dodo. Reka rero turebere hamwe itangazo ryasohowe na MRDP twirwaneho ku munsi w'ejo ukuwa gatanu. Iryo tangazo tugenekereje umutwe waryo twariha iravuga ngo twirwaneho ishinja FARDC n'ingabo z'u Burundi ubwicanyi bwibasiye abanyamurenge muri Minembwe rero Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Umwuka ukomeye w'intambara mu misozi ya Minembwe nyuma y'itangazo rikomeye ryashizwe ahagaragara ku munsi w'ejo kuwa gatanu na MRDP twirwaneho, ubwo yasohoraga iryo tangazo rigenewe itangazamakuru rivuga ko habaye ubwicanyi ndengakamere hibasiye abanyamurenge muri Minembwe, nyuma y'uko ihuriro rya AFC rero rivuye mu mujyi wa Uvira. Mu itangazo ryayo nimero 003 ryo ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, MRDP twirwaneho ishinja ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC arizo FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR n'imitwe ya Wazalendo kuba iryo huriro ryaragabye ibitero bikomeye byahitanye ubuzima bw'abaturage benshi, abandi barakomereka, inzu n'ibikorwa remezo birasenywa. Uko iryo tangazo ribivuga, ibitero byaranzwe no gukoresha intwaro ziremereye zirimo ibisasu biremereye n'ibitero by'indege za gisirikare ndetse n'amadrone atandukanye yo mu moko menshi atandukanye. Haravuga ko hari n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi zifashishijwe mu kugaba ibitero ku mihana ituwe n'abaturage. Imihana ya Karingi, Bidegu, Gakenke, Gitave na Kalongi ivugwa nk'ibasiwe cyane. Amakuru atangwa na MRDP twirwaneho muri iryo tangazo avuga ko inzu nyinshi zasenywe, abaturage benshi bagahunga bakerekeza mu bihuru ndetse no mu mibande, aho bivugwa ko bahanganye n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi n'imibereho mibi. Itangazo rinavuga ku rupfu rwa Elizabeth cyangwa se Elizabeth Mukiza, umukecuru w'imyaka 99 wo mu muhana wa Karingi, uvuga ko yishwe mu buryo bw'ubugome nyuma yo gusigara iwe mu rugo mu gihe atarashoboye guhunga. MRDP twirwaneho ishinja ingabo z'u Burundi kuba zaragize uruhare muri ico gikorwa c'ubugome bw'indengakamere bwakorewe uwo mukambwe w'imyaka ingana gutyo. Ku itariki 13 kandi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026, MRDP twirwaneho ivuga ko inzu zo mu mihana irimo Karingi, Gakenke na Kalongi zatwitswe ku bushake, ibintu bisobanurwa nk'ikimenyetso c'ubugome bukabije bukorerwa abasivile n'inzirakarengane. Muri iri tangazo kandi MRDP twirwaneho yamaganye byimaze ibitero yise iby'ubwicanyi ndengakamere, isaba umuryango mpuzamahanga n'inzego ziharanira uburenganzira bwa muntu gutabara byihuse no gukora iperereza ryigenga ku byabereye muri Minembwe. Yanasabye ko hakumirwa ibikorwa byibasira abaturage hashingiwe ku bwoko cyangwa inkomoko yabo. MRDP twirwaneho ishimangira ko ibitero byibasira abasivili bidashobora kwihanganirwa ngo bikomeze bikorwe barebera. Kugeza ubu ubuyobozi bwa FARDC cyangwa inzego za leta RDC ntiburagira ico butangaza ku mugaragaro ku birego bikubiye muri iri tangazo. Nta n'itangazo rirava ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi FDNB ku byavuzwe na twirwaneho ku byo ibashinja. Minembwe tubibutse ko imaze igihe iri mu muriro w'intambara zinyuranye hagati y'ingabo za leta ya Kongo, FARDC, abafatanyabikorwa babo aribo Wazalendo, ingabo z'u Burundi, FDLR, ingabo za Tanzania, abacanshuro ndetse n'indi mitwe itandukanye igerageza buri gihe kugaba ibitero ku ngabo za MRDP twirwaneho ndetse n'iza Sarambwe. Abaturage bakomeje kuba hagati y'amasasu, bamwe bagahunga abandi bakabura
aho berekeza mu gihe impande zitandukanye zikomeje guhangana, ariko igikomeje kugarukwaho ni abaturage kubera ko ubuzima bwabo buri mu kaga, bakaba bakeneye amahoro arambye kurusha intambara n'amagambo. Iri tangazo rikaba ryarashyizweho umukono na korodinateri cyangwa se umuhuzabikorwa wa MRDP Twirwaneho, uwo nta wundi ni Kamasa Ndakize welcome ku munsi w'ejo rero na gatanu, rero umugire umugoroba mwiza ndetse n'ibihe byiza. Iyi ni Kabara TV 1, twe turakagaruka.